Wigeze wibaza uko mudasobwa yakubwira uko wiyumva? Cyangwa telefone ikamenya ko ugiye kurwara? Ibyo byose ntabwo ari amarozi, ahubwo ni AI, ubwenge bw'ubukorano. Muri iki kiganiro tugiye gusobanura AI ni iki, amoko yayo, aho ikoreshwa, uburyo yahinduye isi, ndetse n'aho ishobora kutugeza mu myaka 10 iri imbere. Ntucikwe n'iki kiganiro. Njyewe muvugana ni Ntakirutimana Samuel, nkaba nkoresha Samstart kuri social media platforms zanjye zose, ngwaye ikaze mw'isi y'ikoranabuhanga. AI, Artificial Intelligence, ni ubwenge bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga bifite ubushobozi bwo gufata ibyemezo, kwiga ku makosa, kwitekerezaho no gukora imirimo nk'uko umuntu yabikora. Ese AI iba muri mudasobwa gusa? Cyangwa se AI ni software cyangwa ni program? Yego, AI, Artificial Intelligence, ni software. Ariko si software isanzwe gusa. Reka dusobanure neza. AI ni software ifite ubushobozi bwo kwigana ubwenge bw'umuntu. Ibi bivuze ko AI ari program, software cyangwa algorithm yanditswe mu buryo ishobora kwigira ku makuru, machine learning, gufata ibyemezo ishingiye ku byo yabonye, kumva nka speech recognition, kuvuga cyangwa kwandika nka ChatGPT, kumenya ishusho cyangwa amafoto nka face recognition. Ese AI iba muri computer gusa cyangwa ishyirwa mu ma robots gusa? Oya. Igisubizo ni oya rwose. AI ntabwo iba muri mudasobwa gusa. Ishyirwa mu bintu bitandukanye bitewe n'icyo igamije gukora. Dore bimwe mu byo usangamo iri koranabuhanga rya AI. Ku mwanya wa mbere turasanga mudasobwa n'amatelefone. Mu matelefone dusangamo za ChatGPT, Siri, Google Assistant na Alexa. AI ikurikirana uko ukoresha ibyo bikoresho, ikagufasha kukwibutsa, gukemura ibibazo cyangwa se kukuganiriza. Ku mwanya wa kabiri, ama robots. AI ijya mu marobo. Robots zifasha mu nganda, mu buvuzi cyangwa se mu rugo. Hari robots zimenya icyo umuntu akeneye, zikora amasuku cyangwa se zita ku barwayi. Ku mwanya wa gatatu, imodoka zigezweho, smart cars. Imodoka nka Tesla zifite AI igenzura uko utwaye, itanga amakuru y'ingendo ndetse zimwe zitwara zonyine. Ku mwanya wa kane, ibikoresho byo mu rugo, smart home devices. Ibikoresho nka smart TV, smart fridge n'amatara akoresha AI ngo amenye igihe uyakenera cyangwa ukoresha, akaba yakizimya cyangwa se akiyatsa. Ku mwanya wa gatanu, ibikoresho by'ubuvuzi. AI ikoreshwa mu gusuzuma indwara, gusesengura ibizamini no gutanga inama z'ubuvuzi. Ku mwanya wa gatandatu, indege zidatwarwa n'abantu, drones. Ngira ngo izi ngizi no mu Rwanda murazizi. Traffic police ifite drones igenda ireba amakosa y'abashoferi bakora ku mihanda bari ku matelefone cyangwa se n'abahagaze nabi. Zikoreshwa mu kurinda umutekano, gufata amashusho no gutwara ibintu mu buryo bwikorera. Hari na za drones zitwara amaraso ku bitaro bigiye bitandukanye hano mu gihugu. Mu yandi magambo, AI ni nk'ubwonko buhimbano bushyirwa ahantu hose hashobora gukenera ubwenge. Si ngombwa ko biba muri mudasobwa gusa. Wakibaza ngo amoko ya AI nangahe cyangwa se nayahe? Reka turebere hamwe amoko ya AI. Ubwoko bwa mbere hari ubwitwa Narrow AI. Iyi ni AI ifite ubushobozi bwihariye. Ikoreshwa mu gikorwa kimwe gusa, nko muri Siri, Google Assistant na ChatGPT. Ikora neza ariko ntabwo ishobora gukora ibindi bitayigenewe. Ni ukuvuga ngo ikora ibintu wayihaye gukora gusa. Ku mwanya wa kabiri w'ubwoko bwa AI tuhasanga General AI. Yitwa AI rusange nk'umuntu. Ifite ubushobozi bwo gukora imirimo myinshi itandukanye nk'umuntu. Ntirabaho neza ariko iri kwigwaho
ku rwego mpuzamahanga. Iyi ntabwo yari yatangira gushyirwa mu bikorwa, ariko iracyari mu igeragezwa ku buryo bazayironshinga ikajya ku mugaragaro nayo igatangira gukora, igakora ifite ubushobozi nk'ubw'umuntu, igakora imirimo myinshi itandukanye nk'umuntu. Hari indi ya gatatu, iyo ni rurangiza cyangwa se ushatse uyite kirimbuzi, yitwa super AI. Impamvu wayita kirimbuzi, iyi yitwa super AI ifite ubushobozi burenze ubw'abantu. Yatekereza, igafata ibyemezo ku rwego rurenze urw'umuntu, iteganyijwe mu myaka hagati y'10 na 50 iri imbere. Uhereye ku myaka 10 na 50 nibwo iyi super AI ishobora kujya mu bikorwa. Ariko ikibazo cyayo, abanyabwenge n'abashakashatsi baracyayifiteho ikibazo gikomeye, kuko ishobora guhindura isi. Ariko hari impungenge z'uko ishobora kurenga ububasha bwa muntu, ikigarura isi. Bamwe bakanakeka ko ishobora kuza ari kirimbuzi nyine, igashyira mu bucakara abayiremye. Reka turebere hamwe ngo aho AI ikoreshwa cyane muri domaine ni izihe AI ikunda gukoreshwamo. AI iri gukoreshwa mu nzego zitandukanye: ubuvuzi, uburezi, ubucuruzi, ubwikorezi, ubuhanzi n'itangazamakuru, ubutabera ndetse n'ubuhinzi. Reka turebere hamwe nanone imirimo AI ishobora gusimbura burundu mu myaka hagati y'5 na 20 iri imbere. AI ishobora gusimbura abantu mu mirimo ikurikira: imirimo nk'iy'ubushoferi, abakozi b'amabanki, abanditsi b'inkuru zisanzwe, abakozi ba call centers, abamamaza ibicuruzwa, abahuzabikorwa mu bukerarugendo, ndetse n'abarezi bamwe na bamwe, abigisha cyangwa se abarimu. Icyo twavugaho hano ku bashoferi, murabizi hari imodoka nk'iza Tesla zitwara zitagira umushoferi, zikitwara ukajyamo ikakugeza aho ujya ntikore n'impanuka. Mu bakozi b'abanki, bariya ba customer care bakwakira, babandi bitwa ba tellers bakira umuntu, aho ngaho amarobots ashobora kujyamo rwose akabasimbura. Ibi ni ibintu byamaze kugaragara. Abanditsi b'inkuru zisanzwe za ChatGPT zirabikora, abakozi ba call centers, harimo za AI zishobora kwakira umuntu, utelefone zikamufasha gukemura ikibazo yari afite, abamamaza ibicuruzwa, abahuzabikorwa mu bukerarugendo ndetse n'abarezi. Mu bwarimu AI nayo irakoreshwa muri education. Icyitonderwa aha ngaha ni inama twabagira: AI ntizasimbura abantu bose, ahubwo izahindura uko imirimo ikorwamo. Abantu bazasabwa kwiga gukorana na AI, nko kuyitoza, kuyigenzura, gukora imirimo isaba ubwenge buhambaye, guhanga udushya no gukorana n'abantu. Bivuze ko ukwiye gutekereza kabiri mu mirimo urimo none aha ngaha, ugatekereza mu myaka hagati y'10 na 20. Ese uzaba uri mu yihe mirimo? Ese imirimo urimo ntago AI izayitembana nawe ukisanga imirimo wari urimo yapfuye? Urugero, abakonvoyeri, umurimo wabo warapfuye, warahagaze, wararangiye kubera AI, rya koranabuhanga rya tap and go, ugakozaho ukigendera. Reka duhinira aha ngaha iki kiganiro dufata umwanzuro tugira tuti AI ni impinduramatwara y'igihe cyacu, ishobora kudufasha gukemura ibibazo bikomeye, ariko kandi igasaba ko twiyubaka kugira ngo tudasigara inyuma. Witegure ejo hazaza h'ikoranabuhanga. Ntucikwe ngo ugende udakoze subscribe kuri uru rubuga, kugira ngo umenye byinshi ku bijyanye n'ibidukikije, umenye amakuru y'ibijyambere mu isi utuyemo, mu isi y'ikoranabuhanga, mu isi y'impinduramatwara. Ndabashimiye mwebwe twabanye muri iki kiganiro, mbifurije kwiyungura ubundi bumenyi kugira ngo muzabashe kuba muri ino si y'ikoranabuhanga, ntizatembane imirimo yanyu, ahubwo muzabashe gukorana nayo, habeho kuzuzanya nayo. Imana ikomeze ibarinde. Ni Sam Start Do. Ciao ciao.